Haberten apa berkun berulsin berkun. Amen. We try to be a mensch durjagi. Mungkin ya roh ya keketeng jadi. Shin kasam kerakan pesan. Kasam kerakan pesan. Kenapa jiwa? Nyok sa prakulan. Nyok sa prakulan. Kantikan menikok. The one money you try long time. The one money you try long time same journey. The Lord weapon issue couldn't die Harisha. Kaburong awang para kaupun dan awang siang bakut Kalon banikong Bishim ya kantikon kabasa Kantikon kabasa Long gani si bata ufa Ini kemen bagi syakman
Shim the number Juan, real spot Sabula, real spot Sabula. Subasha. Yang lalu di sana berada melewati tahu usia ibarat dari cerita lewat bola belakangku. Shim the number Juan, prosper Nyahua, prosper Nyahua.
kecil play. Nasa senret jepi la ko umpa kuat, badan sabun kuat jepi la kita tahu jepi baru, badan baru kita pikir jepi. Nasa api kedua berteman, badan saja jepi kemensil berteman. Nasa beno api kedua rumah, badan api kedua beri. Nasa buah api kemensil jema, badan sampai dapat ruki ke aja. Tapi semua nikum baru bangla air pi. Kesemput nikot. Kaslah nurius paksa huwa. Mia ibu ini kumpulai berikut depan dengan tenjoni. Nikan mau biang nikan pelajoni. Kapuram apa beraku beraksi bukun ayu ini mulai bagi kapal dan jami. Shin kenapa jual rius pak satunya. Dia roh yemi ukan ra dan iswamu yemi. Ipdian subha dia roh yemi ulur se pernah
usoan kong nagibayag, binigyan ang kapatid, hagijisya bansa, yaro yami kukunra, bangis nobu yami, hagari naskishong tan, tuyarapi banyo jitna jitang jami, jupre ipat idolo jami, pengelapan yami, hagijitang jami, yaro yami kukunra, bangis nobu yami, kukunra, yalum sauno kami jami, kukani nasem, yarapi pengintelat jinjo musir, penpenpet jinjo pecimbun, bapan yang mamar kalian, yaro yami kukunra, bangis nobu yami, Midway, na kabinda dirumpe kristan, jo mansir jami, penitli yang jingai pada jingiet, yaro yami kukunra, bangis nobu yami, kopa jami, abnen kalau kau kerja jami, kanuan kahima jami, kalau kamu jami, hak kena abnen, doa ini mencari jibam jami kebala si, baca maaf ini kerikam jami, kembali rumah kita sendiri, baru dalam yang Isya wajib bersyukur, dan raya pula ini nakabas dia, amin. Tuhan buat, abdai cakra, jika ini berbuat, banti pura, bahkan ia kerja berbuat jami, nabamen juga berdaya itu biasa, agak jini jami, nipan yang dia bersutra jami, kabura, apa berlaku dalam sibuk, malam namanya kau kunjung berjalan buat jenama, amin. Kubrayaki. Halo, Kubrayaki baru, kasep, kabakkemen, kabasuk, kabikana, yaki baru, minta kesini, pergi pelang yaki kedua telun, kabakkenai, jauh kesenjok, kente kandir cerok hasdaisis. Ni kermen berlawan saya bila doa dan kebersihan jauh kebersihan dan kebersihan banyak ini nak berita bergerak jadi jauh ini bisa. Kita nak tu kali di berdengar buat kita ada long ini. Syakanya kemon mengayen kita nak tu kali juga banding. Kemudian kau jadi jom nak Cathedral Parish, belakang orang kau kadina balapala dengan mensi balik, kador kelomang alpon kita, kita juga belakang President Paul Rani, siapa ini yang kita di volunteers kebenaran banten ni, kebal, ni kuah yang di ipai bawa ibawan siapa kita doa. Bapin soha banten dak suai di jaga di bapene, di jaga di bulan suci, di jaga di kelak bansyong kami apa, la raja kamiam kelak banrum haji mani, kelak banrum haji mani. Nah kebenaran begini procession, la kepak yang bawa ke office bearers, EC members jom kesenjuk. Begini yang rumah stadium, ina bishop yang ready, bagi saya berkat bagi. Jadi jika bertemu dari kita sudah terbentuk sistem kita menyerap kebangsaan itu. Kemudian kita halnya jom kita hall. Akhirnya kita panggil biar di hall kenapa kita itu masih ada dari kebetulan itu kebetulan.
kasur makoryana haki benrukan percayalah ya kaku berbaba putrai tukren hak ningadon hangi makloi bane kamon chombi kari kasih badri jantya shamikin pai kumbi trupa putrai kampun kinong tong priu mantrei baro shami ai borai sorya kibang ilaji makin yala ka anjing Subhasyong Shipang Ningkong ni ai ka ngu ka dem ya oblay try kinrat nong bu nong thau na ka bentai ki jingker ku babon ba urat he lord jengi iwe pa iwe ha ka kerteng jong kinong kit kam bat kinong yalam bat thamai jong ka sinjuk kintei Catholic Shillong Archdiocese ngayen hang ni min ta ka singi kahnyaw tarik uno pra arpo arkusan ban pediang burom bat pediang sobha ye imos Reverend Archbishop Victor Lingdo Archbishop Shillong Archdiocese ibalat pelaj por kenang ban ya don lang bat ngi menta hakani ka dorbar pelun bakendai jongi kublai shibon your grace ye kapor bakordor jong pi bat pinsalong rumah pi unong kenya unong kriam bakong san main celebrant ha ka jing le niam le rukom menta ka singi ngi pediang subharu ya ipadar Rista Sebastian Malnyang ibalong upadar rangba parish priest jong ka cathedral like Umkra parish i Father Bresen Paul Rani Spiritual Director Jong Kasinjung, Kiweipat ki Spiritual Director Bawan na Kiweipat ki Prateli ki Zone, Baro ki Lingdo ki Padar, Klem na jer keteng Jano Yonoru, ki Batraya ki Institution, Badjaka Baper, ki Balongde ki Nongkersan Baratba, Jongi, Hakinu ki Kep, Niki Por, Bangidon Kam Yapi, Pim Jukentait Satya Yingi. Ni pediang burom bat pediang subharu ya baro ki sisters, ki brothers. Kam tam nilai ki sister na Little Flower School, ki bala pelit por bat bor, ban pen po pen pieng, pen internet ya kani keduan dupan kumbakalong kumne menta kasingi. Ni pediang burom ru ya ki weipat lari ki don, ki nong secar himasima ki kendrem kelendan i DC jungi district administration ki nong secar shnong ki rang badong bat kiwe ngapriang subharu ya baro ki president bat ki secretary berepresent ya ka Catholic Association sinjuk seng rangba Shillong Archdiocese SACYM Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement president bat secretary sinjuk seng rangba zone 2 SACYM Zone 2, Cathedral Parish, Parish Pastoral Council, ki Catechist, Saint Cecilia Choir, Sound System, bat kiweipat ki Media Network. Ni pedang buram kam tam ya kini ki brew ki batrei halendet jongi. People behind the scene. Ni labanong kidai ki nong tray bajerjar, nyem yo ki henrera klem don maki kani ke program ke jing internet ke jing po jing peng kanam long kumni ki don bon ki bapen kre shelendet kam tam ki martha ki babon kam ha ke ban penbiang ya ke bam ke di jongi ti ha kani ke kenti mentangi yo ru ke tim ke batamai na ke benta ka samoy trekam jong arpo arkusan bat arpo pra ha ke archdiocese level bat ki prateli ki zone ka team ngani ka pang pedeng bing la jet akini ka dorbar pelun bakendai la shim na ka resolution jong ka seminar ki nongelam balalong hau August 2025 hamar bisu
Kasiti beningkong Jong Petrus kelenong kebesan kedekot kebahenyo. To bret hau yaki jingkuslai jong pi baro namar usumar sukheri pi. Ladadon banga kumklet yano ban pedang sobha bat pedang buram. Sobha maap yanga bat shim yakani kum kejing pedang buram kelum lang yapi baro kublai shibon. Ka ni kejing pedmana ka badan kam kidon ki kali kiba kini ki number pin sobha ban pelan namar ka blok ya ka jakaya jikwe ML05W6443 ML05W6443 sakaway pada ka don hadon Bosco Surab ML05AA3158 ML05AA 3158 sakaway ML05L7705 kublai shibon. Subay yang berok ha kakar tenguk pa baru kun baru men simba kun kajing ayai jong utrai jong iu Jesu Christ kajing ayai jong ublay lem kajing selok jong men simba kun kendan ringkat bat pi baro ko men ko para dong ini kubur bangilong kinong pop knang balong balakre beleniam yaga chimaya bakut ngapla how play badon bor baro barapi ko men ko para bangalale pop shibun da kaching perkhat dakik tin dakik kam bada kacing le kelet da kacing le palat chunga da kacing le palat chunga da kacing le palat bakrau chunga namar kata kerpat kamaria bakut kabayai sa katei soti yaki angel barkiru kut badia pi kohen men ko para bandwai na kabenta chunga how try ublay chungi ublay badon bor baro ni snei yangi andala maap noya ki pop chungi wanala mingi baro sha kaching im bom jukot go play is go play is Try can rot go play is Walada kadai kapor adben Henry kanigasi kerpang pat jongki kentei chongi senjoki kentei ai kanam keburam dikaberwailang gloria lais pa supunriu Short road.
Tungin ya duai. Ngidwai kerpang ya baro kilong kemi changi balawan mentagasi na kisau pusan teligi parish man mi khamat akan ni gador bar pelun chongki ka ba kandai ublay kerku ya ki da ka jing kemen da ka jing konjikia da jaga ye chong ublay idwai ru yangi baro bawan tim batalang akan ni ka step ko blay badon bor baro bad ba isnei Wat sya bagi jing le jing kam ki bakan ja pertai kin pen wet yakito bakloi ban yakan do yau kon chong mi Henry to ai bagaji ka yangi yaka jing start beneng kan pelong yangi ki badan rengkat bad u ko kan ra kurku ken yakine baro ki kan tebi chungi kurku kito padwai kerpang ni ka step Banai ngu ya mi, kena makin yo mat ya kan jingai ai chong mi, banle kamon chong mi. U ba im basen sharan kat bat mi, ha ka jing long ka wei chong men sim ba khut, u blai chunom la chunom. Isaya ha kata kasingi unsami usailong nagadingkong ujese but utnat unsak an nakithiet jong u but umensem ujong utrai unshong sa halor jong u umensem ka jing start but ka jing shampang umensem ka jing aiboj but ka bor umensem ka jing tip but ka jing teng buram yaw try Bat ka jing sngov ha jong u. Kan long ha ka jing tiang buram yaw try. Un om bishar kat yakaba ka yoi ki khamat jong u. Ne un om rai kat yakaba yo sngov ki skor jong u. Henry da ka hok un bishar yaki baduk. Bat un rai hok yaki bashampap ha ka khendo. Un ka wat yaka khendo. Daw dieng sempat ke sentur jong u. Bada ke jik persat ki remyang sentur jong u. Un syok yap ya ki riu dakat. Ke hok kan long upan po ha ke sengkai jong u. Bat ke jing iet kan long ujimpan ha ki skep jong u. Hangta usuri unya syong ya sa bat ikon lang brot. Ula basa unya tialang bat ikon blang. Imasikon bat using kinya bam lang bat ukna ret unya lam yaki kamasi bat kadingiem kinya bam lang ki kon ret jongki kinya dem lang bat using unsa bam da ulang yap kum umasidap uklung badang bun unya lekai hakatliu usenyong bat uklung bala ino bun un klong ya ka krem usen po kit om ya penmong ni ya penjot habaro uwei ulom baku jonga nabaka kendo kan sedap da ka jingtip yau dry kumba ki kitab ya ka duriau ha kata kasngi utiet ujese unsayang kum kadak ya ki jaj ben rio yau ki paj ben rio kinyawan bat kaying sa jong kan sapau nam Kaktian jong try. Sim ka nang ba juwai nyo spa san pinyo nyo san nyo. Baro
Kajing pule na kashitiu Paulus pakut ciki Kristan harom. Ko para baro kat kabala tho menshua la tho khnang ban ai jing hikai yangi da kajing yai nes kam bat kajing pentingan na kijen tho ngindup yo ya kajing kermen. Tu ublay jong kajing yai nes kam bat kajing pentingan un ai yapi ban im ha kajing ya day jing mut para mapi kat kum ukres Jisu. Baringkat lang da kawai kesur pindup la ban pendon burom ya ublay bat ukpa jong utrai jongi u Jisu Kris. Tu ya pediang ngobha mar keliang namar kata kumba ukres ula pediang ya pi na kabenta kaburom ublay ngaong hapi ba ukres ula kelalong usyakri jong kibala ot share bandupen pau ya kajing shisha jong ublay knang ban pen scam ya kijing kular kibaula ai hakikpa temban bat knang baki gentle kindup la ban pendon burom ya ublay na kabenta kajing isen ay jong u kumbala tho namar kata ngan yaro yame hapdeng ki gentle bat ngan ruai ya kakerteng jong me kaktien jong utrai Sungguh ya ublay. Kelinti ba jong utrai tu penbet ye kelinti sengkin ba unyat upai ben reo baro unsayo I ya gajing penem ublay Utrai don ringkat bat pi kajing pulina gospel bekut kat kumu Mateus kaburama mikutrai ha kitu kisngi Yohanes Baptis ulawan batlayalap hari kenja ke Judea to kela kebamut naba kihima ublay kalajan dai syapang uni bala kren daw nong itu lupa Isaya haba ulaong kasur jeng uta baperta hari kenja tu pen kre ikalenti jeng utrai tu pen bet ikalenti sengkin jeng u Yohanes ulapong degi jain sni ut bat lapan po sni ha kesengka jung u
bat ke jenbam jung u kalong daki put bat kangap klau. Kipat ba kelawan syu na Jerusalem bat na Judea baro kawai bat na kitan kap wa Jordan bat kelasya penbaptis u hakawa Jordan kira pla yala kipop. Habau loi I babun ki Parisi bat ki Sadusi kiawan ban yo baptisma uloong haki. Pi ki kun kesinpu manu balamaham ya pi ban pet naga jingpitar kablajan wan. To say ya uso ubay redur bat ke jingkala kabamut. Bat wat harai bapila ban pinksan yelade da kabaong. Ngidon yau Abraham kumukpa jongi. Naba nga ong hapi bau blay ula ban penmi kun yau Abraham na kinihi kimau. Bawat benta yau sdi lapan hatrai kiding. Kumta yaman uding ubam say uso babha en ketno ban bret hakading. Ngapen baptis ya pi daga naga benta ke jingkala ka bamut. Handai uta bawan nadien jonga ukam krabor ban yanga. Ubawat ya kejuti jung u ngamlong ubabit banra. Mau un penbaptis ya pi dau mensi bakuj badaka ding. Ubat ya kejenpe hagakti jung u barun penkuj yala kentem. Barun lum yau kau hala ketiar. Henry yau staj un tang daga ding bom julip. Ka gospel jong utrai. Ai ku blay, ya blay, bola don lang bat ni ha kane ka step. Bola wela khot yangi baro lang hang ni. Ku blay kiling do changi, Pabresan Paul, badai nong pej, ya ka spiritual director jong ki juk segantay Shillong ITISIS. Para rister bat ki padar baro badan hang ni, ki sister ki babun, ki brother, ki nomi khmat changi, Kiram ashdong rambadong kublay pi baro kilong pa baro samla badon lang kajing kublay bagarpang baro kikan tebe changi kilong kmi be changi balawan na ki South Pustan Telik Parish kung kinomi khmat batsibenta hakani ka dorbar pelun ka ba khandai jong kasndok kantay Shillong ITISIS Kublay kerpang ya kinongkit kam changi nadui presiden kong Joplin secretary bandida treasurer Henry Nyuta badia paro ke executive committee badan hani kacing kublay kerpang ya pi hakane ka step kublay require bakna duwan badia pi iway badan hani Hagani kasi jong kaji kedua lang jong ki kentai baro snow tenat de shisha baka jingwan jong pi hagani kasi kalong banyo ajigar ku na utrai ublay kaji kedua lang berbuat kalong kaji ai mesim iwei pat ban pen bha ban pen bek ban yarenti ban yalong kawai hagadai si shingi baro kawai namar katang Yesus sarong Ya kejengwan jong pi mentangasi hang ni ha katedral parish to blay unyai kerku unyai kerdo ayapi iwei pa iwei ki badan hang ni hagani kasi bakrau jong pi hagani ka step hagani kasi ngilarung ngatayo bar jong ka poradben sing tribe a jong poradben bad hagani ka poradben Lapan kan mau yang ibaro bang ide kinong but jong try Jisu ban but yang try Jisu dan kam katukat ni ke jinglong jingai jengkanman jingai palat bani kata kadai ke jinglong disiplin jinglong renti
Kani ka wei ka badon kam tame haka jinglong Kristen Katolik cengi jinglong renti ya ka jingem nyapan long renti baik ka jingem cengi nadu yeng na sem nadu shnong na thau hadu ka balang parish diocese cengi ila khode pi ban long renti long discipline takadau u Paulus bakhuaj ti ben kong chui kinong korin lanong bar malong khnai ar punya wang syai ngahaban penrenti yaladi banyalap yau Jisu hakaji im jonga takadau Paulus hadin bula kelabamot uim berhenti bah berhenti ya kajimut ceperkat kamet kapat kamen sim jungu banyalap ban samlem ya kajinga chung belai hakiwei nang ta shu ubar wang ngalamare thong ngala job ya kaji mare thong chonga nama ngala penlong renti ya kaji im chonga nakabantau try Jisu kolom kami bi ngiro don kami kani kamensiam jinglong renti pek ya kaji ilong jung sim Solomon jayu sim Solomon paunam ha blai ayu kaji start ke papalat niam ningkong la lepha Henry ski klem penrenti shiladi no discipline lai ulangop haki blai tau ulangop ka jing pensoi jing subha ka do ulapoi shaka jing jot hoy blame ju penram ya u ni kren ba bo tang ka jing pha jung Solomon nama balai u klem penrenti ya ka jing im la jong bon sen ha ka jing long Kristen changi bon sen ki klon nambar ki klam long renti ka jing im ngimne aka jinglong renti jinglong disiplin tena mengata da dai menaru ngiron kam ka jinglong renti ngakarpa dia pi kilong kbi be banlong renti aka jinglong Kristen jok pi banlong kbi hai yeng asam ban seneng ban krau yeng asam de ka jing renti ban long kinong buat yong Jisu de ka jing ru play de ka jing tuai de ka jing babha jong pi nang ta shu balong renti ru hakim lang salang shisen bangilong renti bha long discipline ka jing jongi kan selam che ka jing pen mi shibon ki so ki babha namar kata kani ka jik du lang jong pi long ki ba perenti ye ka jing jong pi khnang ba pin sei so ha ka jing jong pi dongina pe gospel batang si basutanat balakren da u prophet Yohanes nong pen baptist Gospel ju Matius lenong lai iwe du karat u Yohanes ula ai yang ia kani kasi kiji kai pasu tanat hadu kata dong in pet ya kaji ai ju kisan benta ka beneng kong u Yohanes ula petkan mau ya ki pai ba bara do pen kre ya ka lenti cho utrai ka benta beneng kong ini ben ai por yu Jisu pen kre ya ka jing jongi da ka jing pen kre nge sai so pe kilong kemi la pen kre kat kani ka kini ki si bra dep no kila treshitom bat kilawan dor ha kani ka si be tenat ba ka jing pen kre don kam ha ka jing pen kre ba kan jaman sim ka long ai por yu play kum shi ying shi sem ban pusan ban ngap ban duai ban pule tin u play dada u play pidan pori ublay ukren upasiaw yapi unyalam yapi shakachim batamai pinyo amat yo ublay hakachim jongpi lada pidan pori ublay penkre yakachim jongpi basngap yakasur jong ublay nang ta shishu ujisu habaula yadon makisenran jong ulong kumno yang ini lek no shakari bakam kenja bangin dan pramangi ngina pusan yakachim ini yo aja dia thai man sim kapara de ben gadi kita kapor ban pen kre ken la dom don ching pen kre ke Christmas kalik kawan don kam ching pen kre nama kata pek lo kemi bi ban pen kre ya ka chi em la jong bat iki khon ki ti jong pi hai ngasem kabar ka ching pen kre jong yi ka ching pertau Yohanes nong pen tis wang to kala kabamot kelabamot kacing kela kabamot kadai kacing khangba yau blai bandrung haki donot chungi ngidon kam sim kela kabamot repent
and believe in Jesus. Kapor admen kan di kapor jing khot jong play yang i ban kala kabamot metanoia ka tin krik kabamot kala jing long wat sa kum chu kala ka chim jong pi kala bamot rong kami bi ya kani ka por admen lech kiling do jong pi menong padar ngakwa jing pala unam dan we ru para em un ai lat ba pi ban pala kajing kelaba mot kanialam cakajing plai ki pop jengi le kani andala da plau jisu unrung hakidono jengi namar kajing kelaba mot kade kajing khangba syakadono jengi ki briu kelaba mot ngitip bangilong ki briu badan bon ki jing duna je bakala ndai kelaba mot le cakajing pla pa shu blai ublay unrung hakidonuat cengi un syangsa hakidonuat cengi namar hadin sila kelabamot ublay unrung ladang kelabamot utrai umla bandrung habadap kapop cirenjan jing sniu jek sme adonuat cengi umla bandrung kelabamot le kani pinyo ya ka jing im joka jing kemen ka jing sok kebalai Yohanes wang ya kitu Sadusi Farisi wang kumno kon kasenpo balai grand benya ki Yohanes nan ba barok pajba kilawan ban yo baptisma ka wa Jordan kineru kila mele ban yo baptisma lang ka baptisma jong ka jing kala bomot tu Yohanes wi ka do no jong ki balong asap wang iki kon kasenpo kelabamot kajing kelabamot di dalam cakajinget wang yaki ndai kini ki Farisi baki Sadusi kim dan jinget au jisu kim dan kata kebor jong jinget Yohanes wang yaki to pen seiso ya ka jinget jong pi pen seiso tungin pe ki so ayu ba Yohanes ukren ki so jong mesim bakut ke ki so jong mesim bakut pilanang lentet jing ye ngkong so juga jing ye you play ye para brio ye ya kayin ye ya balang ye ya ladi bar so mesim khoi kalong jing kemen nya bandap jing kemen balong nong bot jong jisu nginam la balong dom riang bat bitar ha balong nong bot jong jisu jing kemen ala jing kemen kan wan ha kadono jong pi balai jing sok nyaman yo ma jing sok ya kani katayo la khot katayo jo ka jing sok jisu ai jing sok isenran badang ngiru wang ka jing sok ai pi ka jing sok jengang ino abat pi namar kata wa jing sok ai jing sok haying hashnong hakabalang ka parish hala deshimet ya pi on khot jing sok la kibreu ki e pi bidik atia jo ka jing sok song ya pi i jing sok kamba khot ka mada terasa madar sate kalong kajing sok pertai karen dia gari brakowai basau jing yaisha uso jo kajing yaisha hayeng yakpa yakikun yak paramajan marpa yaisha satar besan kajing keluj mesim long ki ba keluj mesim dak jimut ceperkat kekten ki kam jele jengkam banreu sebon mesim long iba sebon mesim kekten tele jemut ceperkat jongpi menyau jinget ke paskem bangi wan menta kasihan nero bagi nget hu play uso jong mesim khoi de ka jinget ki penyo yangi ka jingem pom cekut nama kata nget scam hu play kabapra kajing sengoret ngidon kam balong ki basngoret hakmat chung blai khamat iwi wei pat bat ka bakandai ke jingla ban sensyar ladi sensyar fle sensyar ka met ka pat sensyar ka jingmut perkhat jung pi kita ka ba u Yohanes ukren ha ki Farisi Sadusi penmi ki so ka jim jung pi ndei ban chule menle kemiyet ladi ki ki so ba pidon lupa ki ai ba pi badan pen baik el kajim pen mi kiso hakini kapor adben balle ka mon chung play
Kabasal uyane suikai yang i dengan nuksa juga jing sengauret. Utrai ji sulang syai gospel. Dan bakrau, weipat bakrau, malakana kakimi, light tang Yohanes, palat ban Yohanes, balai Yohanes lakot nam Jisu bakrau hakamat pertai kamat kebening, namar kajing ret cengu, udai prophet Henry wang kumnu wialap, ngadai bandang ret, utrai udai nang manang he. Kaji im jong iru kadi kumta pekrau ikan nam ublay benrit yeladi. Sayo asibon kajing aye jong ublay. Baro-baro ang itrang ya kajing sungoret. Utrai ji surwang kumno hikay na nga balong bajamnut basungoret. Kolong kimibi di balong kibasungoret hakajing im jong i. Pej kunuk sajo ka Maria, balik ka Maria ka krau hadu kata-kata ka jim jongka, namar ka jing lerit jongka. Kala priang ya ka sanjur jong blay, kau hakimi ngalong ka sikri utrai, do ka long ka kum ka ktin ka ba malaay. Ka jing sngoret jongka hadu bakut. Takadaw kala ong makahiru, ki bendriu ki pateng bendriu sakot yang nga ka balakar ku. Namar ka jing lerit jongka. Pej Joseph bakut ulerit. Pek kematatan rasa kalaret, pek ukalo urikoi batamai ularet pa, uye je Jisu, uye je kabalang, uye je ki bapang masyitam, uye je ki beduk ki pertengan, terkadau paunam kancing laret cengu. Namar kata kani kaci kai yang i kani kasi balai kai dau Yohanes balong ki balaret yeladi. Ya ki basnguret on sakatiu shalor, ya ki basarong on sepenhiar ket. Kan mau ya kani hakaji im jongpi kabasan Yohanes ukren hangi syapang ujisu usawan na pertei balong Immanuel ublay lembat ni naklam ublay ngemla balay RM ujisu lawan udai ublay lembat ni Immanuel udan bat ni haman kikam kijam hakaji le jengkam jengi man lakasi klam ublay ngemla balay RM Nang tahu Yohanes wang udai Immanuel. Bar udai nong penim unong suspa ajongi. Pelo penim la percaya balong di pena ban penim basuspa yangi. Bat kebalai wang usadai unong bishar yangi. Iwei pa iwei usasya bishar hau Jisu bawana pertai. Hoj un bishar daga cingie daga cima. Tu namar pat kata ngidei ban penkrek idonot ban pediang bora mesti kajung Jisu. Ko bangala batai pi de kacing sengauret. Kolong kemi bi hakani kapor syaba penkut ya pi ong kumni pi. Mentang mudur ba pidon kot sada kemat jong pi. Tho ya ka benta bedengkong kot sada jong pi kumni. Ki ai kacing pa ba pidon ka jim jong pi. Kan mau ter. Nai tho shumut dur. Nasi pi klan kacing ngeng. Pikeman pisok, pimap, piateli yang kau wei hai yang asam, pimjolani jing bisni, kiai kicing pa jok pi, thot ter cipe, pisadan jing pa baro pidan kajong kajing pa ni, ngidon kajong kajing pa ublay wayangi kajing pa baro ni, anda pila dep thot kajing pa. Haga pej ka baar pat tho ya ka jing telot jong pi ke ka jing tuna jong pi ba pidon ke ka jing tuna ba pidon na se jai tu jai pade bom bat renti bom long disiplin bom jubat por kran ben bisini loni tresniu bishar klam hok tat rong ikiwei ter baro Bapidan kecing telot jeng pi. Tegin lek kumno badan kini kecing telot. Pieciam yang negatif menjakasi Stephen Kong jong Petrus san nyaw Stephen Kong Petrus san nyaw le pok bajrong. Bread ya kecing kuslai jong pi hau blay. Won sa sumar ya pi. Pieciam yang negatif dah.
bread ya ka jing kuslai bread ilot ya ka pop jong pi IT ki jing tuna jing bakla jong pi piyam pi sungsi ngatip babun na pi piyam kan pep ja umat kum kelong kami ya ki kon ya ka jing asam piamat jing duk jing tangan piamat jing pang sistem piamat jing tenju cimat jing yale piamat bun ma te pilarai kut matang si penong bread lot yakini ke jing kuslai hau play bat unsa sumar yapi u play sumar yang hi jisu long shai gospel ju Matthew kadwe arpra dawan changa pi bara ki basitom ki bakhia ka jingket ngan penjata yapi om dan brio perteban ong yapi gumta Jisong wan changa pi baro ki bakhia ka jingket khia jingket ka pop jing bishri jing lorni jing thrice new jing that rong jing kren ben kan mau ba ka dai se chingi nim sha ban le kumta ha ka jing long pri bang ni don ha ka dai se chingum ju sha ban that rong yen yen ru ka balang ka di ka wei ngap mat pene ka jing long ka wei la pi don ka no ka seng ru pim la ban kren ben ya ka balang ki wei Ringi telat mengiti lek kamno ngin rau Jisu ba un pen khoi un ai jing ja thai un ai jing isne yangi baro tang ba ka balang jingim ju sha badu chikan men lan ru ngin aya ya ka jing kermen ka jing pule ba an ka si kran chipang ka jing kermen u Paulus wang ning de bat kermen ka jing ye jing pora markeliang jing pule ben ko men ka si prophet Isaiah wang kamno u Jisu u wan u Jesse u tiet jong Jesse un seilung tang Jisu berlong seilung un dap da ka jing start ka jing champang da ka bot ka bor da ka jing slur da ka jing ai bot babha ba da ka jing ting buram yo blai un sabisha yang ibara kat kum ka jing le jing kam jing ibara ko long kemi bi pilashim ka ni ka pang pedeng jong pi basok tenat bread lot ya ka jing kuslai jong pi utrai Shisen ujiram kat bau dang tuai ka ding pana jong Jisu ujiram ba khoi nong thoi ka Bible bra ko wei nong pat kalak tin na tin krek ter kat bau da tuai ka ta ka ding pana utrai Jisu pau udong jiram pinai ayu yanga ha ka sikha chunga jiram ang ko trai ngan ai kat ba mepan ki ai ka ta ka ba pipan Day Jisu dala de wong ai hangai ki pop jong pi kolong kemi bi ai hu play ki pop jong pi pin suk pin kemen pin jai ka mesim haying kum siying sisam pin dap da ka chik kemen ha weng no ka pop ka sang ha ka balang ha kem lang salang ba pendik pencen jari ngi de ka jing ka pop ka sang chungi uksoj basianti palat PE ka jing pa hang taun rung ban penyapai penyapra penyasyun ya pen to ngin job ya kani ka jing ya le changi how Jisu bread lot ya ka jing kuslai jang pi how Jisu un kar khun ka dro ya pi ko long kemi bi kan mau ka balang ki ya pi kileng do ki ya pi as bishop wi palat ya pi ngadwai kar khu ka dro ya pi ai ba ka me beneng ka maresti yang kar khoi baro beneng kini sai nakabanta jong pi baro en yaro yau Jisu Christ pen kre iladi pan patamai ya ka jingai daka barwai lang choir credo Siam ka number jingwai lai spa real puwe lai real way No
Ko Pakistan bi ha kani kasngi bakrau ngi pan no play Jisu ong pan pisio pediang gospel jo Matius nyo pan de kacingye pinyo ai kitabaro ngin pan no Jisu ya kijai ban im ko belahi kai do Yohanes nong pen baptis ha kani kasngi da kacingye de kacing syania hau Nagabenta kabalang bakho jangmi salonsar. Nagabenta kupa bakho jangi upoblio ubakat saw. Ki cardinal, ki bishop Barro, kamtam I Archbishop Victor Lingdor, but I auxiliary bishop Bernard Lalu, ki fathers, ki spiritual director, ki sister, ki reuniam Barro jangka archdiocese jangi. Bau blay un pensle yaki, but un pendap yaki da kabor jang umen siem bakhuny, bakin la banyalam ya buon ba ki men siem, shaka kaway ka sem lang brad, but shaka way ka jingen. To one here ko try Jisu. To one here ko try Jisu. Ngidway nagbanta ka Sinjuk Kantay Catholic Shillong Archdiocese nado ka central body ki zone ki parish bangin long ki Kantay ki bala ban chakri ya ka jaj ban rew bat ka balang balemba jungi ngin long ru ki nong ra khobol jong ki shara bat ki kjat jong me bat ngin yai shirham hakajing emen sim. Do one here ko try Jisu. Do one here ko try Jisu. Ngidway nakabanta ki long yeng rempay kristan jongi bangin shania borobor ha ublay ukpa ublay ukun ublay sim bakun baki lai person kin shongsa bat ni hakajing day ukpa ka kemie bat ki kun bangin don borobor ka jinget jingkermen bat jinget bangin la bantei ya ka yeng ka balang bat ka jaj ben riu baka long yeng long sem kan long ru ka yeng mani barit ha ka ban don borobor ka jing dwai bat jing puli ya ka ktien ublai ka ba im to one here ko try Jisu. To one here ko try Jisu. Ngindway garpam hakani kapor ba ublay un ay hakirang ba baro kibalong ki kapa jang ki khon jangi ya kabor bakin long maki ka ikityar jang ka jingkit kli yala ka yeng ka sem kaban long kanuksa kababha kaban yarap shibun ha kaban kershan yala ka yeng kasem ya ki khun ki ti bat ya ka balang knang ba mangi kilong kemi bat ki khun jongi kin yo jing shlor bat jing klan ha ka ban ya lam ya ki wei sha ka jing bha na ka ban ta ka jing roi jong ka balang jongi do one here ko try Jisu. Do one here ko try Jisu. Nagabenta ki kun samla baro makin long ki paya baklan kamtam hakani ka juk ka jingyale
Tohi kai yaki ko try. Bancha ya lam barabor ha umun sim bakut. Bakin long ka jing shai ya kalaway ka bapernay. To one here ko try Jisu. Tuan hiar ku try Jisu. Ituai ruku Jisu ba iet na kamta jungi baro ki balum lang ha kani ke jaka ki nong le bha ki badon ha ki benta ki ba per na do ki long pa ki long kami khun samla ha ki kam ki ba kraw ni ki barin Jisu ba iet to the ki jinga ye ki jong me ha ki baro ba kani ke jinga lum lang jungi kan long ka jing kerman jong ka jing iet ka jing isnei bat ka jing ma kham ta ma ka jing pren kre jungi na ka benta ka jing wan hiar jong me to one hiar ko try Jisu Tuan hiar ku try Jisu. Hagani ka por ni dwai le de shimet. Ai tiu Jisu. Ya ro Jisu nam ta ka jing pha bang i don. Ai ti ka jing trot changi hau Jisu. Brad lot ka jing khuslai jing su diao ka pop ka sang hau try ka ni ka por. Un suma su kher yang i. Ko play try kan rat na chirong na tibian. Priang hun ka yigan di ka ching tuwa jigar pat chungi. Ngira pan na me da ka ching e. Bad ka ching ai te lot bad ka ching shiani ahami. Ipani ka ni daw kres utray chungi. Amen. Isyong. Shem kan nang bajurwai, lai spa and real sun. Lai and real sun. Iwan ay
Sim kan nombor juai lai spa pra pu a lai pra a. Dwai ko para bangay piit baro baga jing knya jongi kani gasngi kalong pening hun hakamat ublay pa badon bor baro do priang hun ko try ngi garpan yiga jing dwai biga jing terwa baret jongi bad namar bangim dane kabanya sai naga banta chungi towan ban pelat yangi daga jing yada jong ka jing snei chong me dau kresu try chungi utrai undan rengkat bat pi do ken teu yala ki donut do ngin yai ngo yau trai u blai jongi da shisha kalong ba shong hok bat ka badai kadai ti chungi ka jing panim yangi haman la kapor ba ka jaka banai ngu yami
ko ken rat ko pa ba khoi ka ble badan bor bad bom chikut leng ba utrai jong yu Jesu Christ uba ha ka jing wan baning kong chung u ula shiem ya ka jing long brio ba po chung i bad la pendap ya ka sain dur ka ba la mang do do men shwa bad la pli na ka banta chung i ya ka lenti sha ka jing penim bom chukut Kanang ba ka jing wan ba ar chung u ka bo ba ka buram haba khadu khadwai la pen pau ya ka kam chong mi ngi ki ba bentang ap kemilenti ya ka ta ka sngi ngi la ban pediang ya ka ta ka bangi nuot ban kermen ka jing penem balaku lar chong mi ban namar ka taring kat ba ki angel ba ki akangel ki cats em bat ka hima bat baro ki pai belen ma ki bo je ka beneng ngirwai ka chirwai ro ya mi bangi pen mana klam sange ta ka bangi ya irwai Da shisha me long ba khoi ko trai ka thammei cho ka jing khoi baro namar ka tangi kar pat ya mi to pen khoi pen kentang yakini ka jing terwa chongi daga ba pha yo man sim cho me kum kom jer halo chongki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong trai chongi u Jesu Christ ha ka por baladino ayu dal ka mons ngobha ula priang ke jing sha shitom ula shim yo khpu daga bai ngu yami ula kedia ayu lai la ke senran uong to shem batupam nakani pi baro namar kini kalong kamet chunga yakaban IT naga benta chong pi ha ka chu karukom andala la ya ba ula sheme ka khuri daga bai ngu piang yami lai la ke senran uong to shem batudi nakani pi baro namar kani ka long ka khuri chokas nam chonga jonga jutang bathamai bat bom chukot yakaban pen mi naga benta chong pi ban naga benta ki babon naga benta ka chuma bi ki pop to lei kani ban kan mau yanga Ka ching maya chong ka ching e Namar kata ngi papan mentai ka ching yap ka chimi pat chung u ngi terwah me ku trayok pu chong ka ching em baka khuri chong ka ching pen em ngi dai ngu item na mamala nyau yangi ki babet ban yang khamat chong me bat ban shakri yami da ka bas ngauret ngi kar pat yami
bagi melayu bentar kemet kesnam Kris ngelabetli ke way how men sim bakut. Tokan mau ko try ke balang jome ke balap priang asa telah ke perthai. Bar penjanai ke jingi rengkat beliau pa ko jingi. Victor lingdo baru bernal lalu ki bishop jingi bat baro kilingdo. Tokan mau lemru ya ke men ke para jingi shira bagantai. Ki balayo thia da ka bakramen ya ke jingmi pan. Beria baro ki bala klat no ha ke jingi snei jungmi. To priang ya ki sa jingsha ka khmat jumi. To is naingi baro ngirpat yami barengkat bat kamaria tizati buku ke kemi jong ublei Joseph buku ukurim jongka ke apostol buku bat baro kri ku ba prensu bahai mi pateng la pateng ngelong ke babet penyo bantalam ha ke jingim bom jukut bagin yaro ba penon buro mimi tau kun jemi uji Yesus Kristus. Da'u lembat ubat ha'u kanong hamiu bleik pa badon bor ha kacilong kawai men sim bakun baro kaburam makaciro junom la junom. Kumbalau kum yang ida unang penim kumbalai kai ngi dagak tin play nginut ban ruai kok pa jongi ubah bne kalau kau takir jongi kan kali ma jongi kalau kau jongi ku try na kajing sniu baro ha kajing subun jome doai jing suk jing san kisngi jongi kanang ba kajirap kaji snei jongme ngilai berbon na kapo bang yo jada na kajing jin jar baro kat ban ngap kemilan ti kajing kermen bakut kajing wan pat unang penim jongi o Yesus Kristus. Yesus Kristus meblong ki apostol chomi ka jing suk ngai api ka jing suk chongang ai api wat pe ki pop chongi henry ka jing e chong ka balang chongmi ba ka jing subun chongmi to ai ken ka jing suk jing tali ka wai ka kum kamon chongmi ma meu em basan shar junam la junam kajing sutrai kandan berboreng kat batpi dongin ya pen pau ya kajing ya suk mar keliang Walking, walking.
Hakimi kulang berat jong ublay. Hakimi bakinoi ki pop jong kapercay. Sok itu berkat jangan jing kawai jong kulang berat. Henry Siam kan namba jengwai, sispa kendai pusang, wei kendai sau. Yakiturito da
Sino Julai Aspa Lai are not lie. Cathedral Parish, Jing Vintip Siu Trai Baar Hakapor Advent, Jing Seng Ying, Block A, Shibit Kana Jing Seng Ying, Haying to Yukong Mildred Nong Cloud, Hakatong Upland Road, Hakapor San Baje Janmid, Malki A, Shibit Kana Jing Seng Ying, Haying to Yukong Bina Lengdo, Hakatong Pedeng Snong, Hakapor Rishiteng Janmid. Malki B, Shibek and Nakajing Sing Ying, Haying to Yukong Surilen Bla, Hakadong Chinapati, Hakapor, and Riu Shiteng Janmid. Hakakasautarek,
mentau benai kenon kejing hikai niam ia ki kimi ki kepa ki ban ai baptismai ki khun habyang ki hol hakapor si baje no sngi kejing ai baptisma kan salong haka arpo sau terek ubenai Desember hakapor si po baje men step ka diari Bible kasi arpo apun reu papenmi daki pada claration kiladon papila banyo nadukan di rosary jong ke parish haka arpuway tarik mentau benai ke CMC Block B kandai penlong ye ka outreach but pre-Christmas celebration program haka balang snong mau belang mau beri parish lakar par ki pai runget ban ai ki jan rim pila ban lejbo harap sebon School of Nursing dong nong rim road Hashua ke khat pratarek mentau benai Kano bina Christmas kan sedang nadu kan reu terek hakapor san baje jan mit lakar pat ya baro ki para banget ban wan si benta kum ke jipin kre bakan jaman sim nakam ta ke Christmas man la ka jan mit kindon kilong do na ka benta ka jing sngap pla hakashpo terek si balang hakapor san baje jan mit kedon kamas bukuj ban rakhe ye jing dap chispa Snem ke jing pau ke Maria Tesuti haka Lucia bekuat lagapat ke para banget ban wan sim benta tutip mepi baro begini harum kimot de ke jing kerku blay banyate de ke jing kentiu ko dem bekuat namar kata la dadon ki batip badan kum kono kono ke jing wet begini kim dei banyato subha banyatu no hangi kam kloy usyon an ki el kar kongor nanoremba laim khra bat ke jubinia ar kasandi na maulai yorang hab Steven lingdo nakol fling prengsnong pintor umkra parish bat ke Stephania e lingdo namalki nong shiliang Welger kulens emli nalai umkra bat ke meda ri shisha nong tudu natkia kliriat parish Richard John songthiang namalki bat ki bakodor mawa na marai kapon sora parish Ferdinand dondor dingdo na upper new colony laim kra bat ke beautiful kriam na niriang molong parish jing pentep balai ubana merthong na bibar road laim kra bat ke wan primary lingdo saukmi na cliff colony laim kra Donald E. Bare namau kendro umsing bat ka Ade Larissa Kriam namalki Wandi kupar lingdo numpling parish bat ka Palay Sya Karjana namalki jing pentep baningkong Tungin ya duai Andara pendap yang ida kajin pamen sim ngikar pare dia me kutrai bare kajing yo beta chung ia kani kajing maya manika yang i bantel da kajing stan ya ki ke bakan ja pertei baban kso triang ki bakan ja beneng dau kres utrai jongi Shua ban kerku pi ngashim ngene galat ban ku blay sisin ya baro kilong kimi bi malawan saudong saukun nak jongadai se chingi kalong kaching kemen ke bakra ban pi kan ne kroi u blay nong kerku pi si boram masuk bakamen do ya long kilong kimi ba shirhem ku malai kai pi ki bru blay ki ba discipline ke bakot bakia baklan kachinge jikan men ngachingi hadu bine syambiang Ublay nong karku unkar doa pi baro kublay kiling doa keruniam baj baro choir kena aduan pi baro utraim duan ringkat bat pi dem ka kri ban pan jukar ku no ublay to ublay badan bor baro bat bayi snei ubay ka chingwan beneng kong chung u kun bala kamar wei chung u
พี่เปรียงสุภาเดกจิงเอบาดยกจิงวันเบียงจูพิลาบขมิลันตีอุนเป็นลองยาพีกิบคุยดักจิงพลังจงกจิงวานุคเรสอุนเป็นดับกระหายพีดักจิงกระคูจองอูกัดบาพี่ดังมาเรียกทองจงกันนีกจิงเอ็มจนเป็นลองยาพีกิบาสแคมกจิงเอกิบาเกเมนฮักจิงเกเมนบัดกิบาไซโซสแคมฮักกิกามอีสเนยตัวยาพีกิบาชัดเกเมนมันตาดักจิงรูเบลยหากจิงวันลงดอจงน้องปนิมน้องสิสปาจงอีอันเป็นดับกระหายดักใบน้องจงกจิงเอ็มบอมจุกดหาบันวันเบียงกับบุรอมจองอูเบลยบัดนบอร์บรออุกปาบารุคนบารุเมนเซียมบาคนอุนเคร์คูยาพีโตเลสุกามาสกาลาวายยาอุเบลชัวบินชนดุลังนี่ก็เองอินคอดอีกกองมันเป็นปัญหาช่องบาระช่องบาระสงับชัวคันเดียจิกเป็นปัญหาให้ดูกันตาปัดอีชนดุลังสิสินมาจกันเมาSumhaya Isha Ashipor, bat burom yakini ka duan kembalaong Archbishop jengi ka komentai kumni ngindon ya ka jingple release pelan ya kariti an benrap Second Amendment Constitution jong ka Sinjuk Kentai Catholic Shillong Archdiocese ban pinbot da ka Teacher Award na ka Catholic jong ka Catholic Women Evening School nang ta kandon ka balay ka token of appreciation ya kini ki nong tray ki barim ki jongi jong ka Sinjung lani ki founding members en sa pinkut da ka jing ay kublay ni ikong Banrida ibalong i General Secretary jongi but yakni ka program mentay in penyay ni ikong Alpha Kurba, ideiru i spokesperson jong ka Sinjuk over to Kong Alpha. Kilang kimi kong Shandur Shwayo. Oh, Shandur Shwabi Bishop anam patiki baro. Shandur lang ni, yang lang. Kliap ke setrikat ke bala, ngin shon nang ni satu. Kliap shwak shetri. Shimkanang Bajuguay, Arspa Rahuay, Rahuay. Dominus, te
นองหลังเยโรโยทรายเยโรโยกปาเยโรยมีกุจิสุเยโรยมีมันเสียมบคุนกับบุรมเฮาเบลย์ชจรงกุมชิบันตาบันกันเมาบัดดากันนี้ก็จึงคอมเมนต์บางอย่างลุมลังหากนี้ก็ปอร์เงินปลายปัดบ่ายากับ Constitution Third Edition Second Amendment กับบางอย่างกิริติบัดกีอันเป็นรับ Second Amendment จงกาสัญจุกันเทย Catholic Shillong Archdioceseอยากนี้ก็ Constitution ละเป็นวันดุรเบียงนี่เป็นทำไมคำจันนายกัดกุมกจิงกลาจงคินีกิจุกบะมันตากจิงสงูก็บักคราวอยากจิงไตรบักเลมสังเกจงกิคอมมิตี้บันเป็นพาเบียงอยากริติเซนชาร์ดักจิงสตาร์ดักจิงเชมพังก็มันเสียมชักรีจงกีบัดกจิงโนสัญญาจงอีเวปีอีเวดุขดกิบลาดอนกตีบันเป็นวันดุรกุมบากลงกุมเนมันตากริติสัญชาร์ก็ได้อุโซจงกจิงเชมพังบัดกจิงไอทีลุดบัดกิเมมเบอร์สกิบักันทบหากนี้ก็ Second Amendment Committee นี่ขดยากีชักมัดบาพี่พิเนยอีลุดกินยังหักขมักมัดอีกองโนมิรอยลิงโดอีกองเพรซิลาคาร์นายอร์อีกองเป็ดลังสกิปอีกองโรสอัลวาเบียนาคารีมอีกองแคทลีนปิงโรบอิมลาบันดอนรังกัดบันนี้อีกองจอบลินเมรีนองดาร์อีกองบันริดาเทเรซาลังสตีบันปลายปัจบะยากันเอกริสติเซนชาร์งี้คอดยาอีอาร์ชบิชอปเอจงีบิชอปวิกเตอร์Adap dengan sing kemen ke bakrau ban perlait pajba yakni kariti constitution juga senjuk gentai Catholic Shillong Archdiocese kariti bat kain penrap arajar ar pusan tapti jam Kublai Shibun Bishop Bait bat ni kerpat e Presiden jungi kong job in ai kaling kedop baning kong hai Bishop nang ta sabat e ki wei ki members ru ta Kublai Shibun ngin ya chak wei ka phang ha ka bangi don ka Special Teachers Award ho ka sunjuk jungi ka don ka Catholic Women's Evening School hakani ka por ngin numla ban kun ka mensiem klem da pertajam ya ka jing yarap barat ba jong iwei irang ba ibahi kaya hakani ka school meet iba Anup Renaldi Karmalki ikot ya i shakmat iba Anup Renaldi Karmalki ilalong irat ba balakershan ba ya kani ka school meet kabalawan durhadu kat keni ke klip mat kumbakalong mentakum ni ilahi kai na do basdang na do usnam khat praspa khat khandai spa prapusan idai nong ikai iblas slam ha bat ilahi kai la kumba sau paus na menta ila yo ro ya ka Teachers Award house nam arhajar shipau ila thoru ya ka wei ka article ka pasok tanat bha halor ka phang ka ba ila ai kerteng por balalet kan wan phai mening kong e ila hikai ye ki long kemi ki bakwa banang ka tho bat ka pule ila deiru inong trai bashir hem haga Kubat General Secretary Jongka Block Malki Cathedral Parish Labon Snem ihikairu haka school Stephen Memorial Secondary School Maulai Mauro ka jingno sinyang jungi ka khamjam kumtangin duai hau blay bat thap khti ya ro na kamta jungu hakane ka por bangi aye ni memento sa jingkan mau kipat ba wan numpat yakhi Kublai Shibun sa
kapang ban buram ya ki kaptu kat ni ki kenthei na ka sunjuk ki bela syakri la kham slem bah ngan puli ki kerteng kendian bat kita ki long ikong Flora Rani sngap ka jingtrai jong i ila dei retired IAS nominated ila kan jo khandai pos nem karata ka jinglong temen bastat balakar khu ublay ya i ila dei i president ila dei i general secretary baning kong tam e ha usnem khat khandai spa nyo phu khandai hado khat khandai spa prapuar ila long president ha usnem arhajar iwei hado arhajar lai ila treasure hem idei active member na ka Sengkenthai parish nong thamai bat haka archdiocese ru idei ibaning kong ilong kami naka archdiocese bandon benta ha ki conference jong ka CCWI but WUCWO ha ubenai February ha usnem khat khandai spa hanyo po khandai ha Bangalore kini kijing no singyang jong i ki ai men sim ya kapateng jong ki kenthei bat ki long kami ki bahadian inum la abandon hakan kapon bat kumta ngin sapan poi ini jing ai subha jungi shai iba ar ikong nomi Roy Lingdo ilalong i general secretary ha usnam arhajar baning arhajar iwai hado arhajar lai ilalong i CCWI representative hado lai samai traikam ilalong vice president hado ar samai traikam hau arhajar lai hado arhajar khatway ilalong i president jongka SKKSA na do usnam arhajar khatnriu hado khat khandai menta idang day i advisor but ex officio member na do usnem ba arhajar lai hado menta bat kani kadai ka tim baning kong ban penyat thamai ya ka senjuk kum tangi khot ye kong nomi shakman but ngi kerpat ya i father Bryson Paul Rani ibada is special spiritual director jong ka senjuk ba in ai yijing ai so bah ya i Jo Shandra. Ya ikong Priscilla Karnayor baro ngitip ya ikum imay pris aleno kamso kamat may pris ilalong i president jongka senjung na do kasnam arhajar shipo hado arhajar khat ar ilalong i president jongka sun tu arhajar khat riu hado arpuar ilalong i spokesperson na do usnam arhajar puar hado balashim no pat manga mentah ideiru hado menta i advisor but i ex officio member na do arhajar shipo hado menta kakam kapakitray kakam jam but kamnya ha but yanu jor what ikini gijing ai sobha bani ai menta kublai buan mai pres kublai buan father nga khot e father Sedesh mara by in one shakman ban sa ai ban yarap lem yangi ban sam kini gijing ai ngobha Father Sedesh Marang Ideyu, spiritual director, naka zone 6. Ngi khot I kong Norin Kong Lam. Ngi khot I kong Norin Kong Lam. I kong Norin, ide I ex-principal lani headmistress jongka Pine Mount School. Iladai I vice president jongka sunjuk house nem khat khandai spa prapun reu hado prapau khandai ilalong ru I headmistress jongka Catholic Women Evening School nado usnem khat khandai spa khandai pohunyo hado arhajar ar ilalong I executive member jongka sunjuk but representative na parish Laban idei ru I member I Baningkong naka archdiocese bandon benta haki conference jongka CCWI but WUCWO
benai February ha kasnem kat nyospa kat kendai ha bang galur ila attend lang ya kaneka session ringkat bat ikong kat kendai spa nyopu kendai ha bang galur ila attend ya kaneka session ringkat bat ikong Flora Rani ngi khot ye ikong Norin Khonglam bi in one shanisha khamat tadaidot penlongkat jeng tap ketiga berjam ngin duai na kaman haublay na kaman ta jongki ka jeng trai sitom jongki hado kane karata baki ki ro yu blay kenang yo shushu ka jeng kwat ka jeng kya ku blay shibun kong keren sikin ladang akren bakala ngala temen te ya mamo tenga dak jeng ngok men ba jeng songo ba kine ki nom panyai kam menta jong ka sinjuk ki dak kan ba ya gi barim ngai ngo ham tam ya i Archbishop Tiresto bam kwa hing blai ibala ailat ya i komplora ba yanga bangin ya let attend ya ka World Conference of Catholic Women habang law te nga tanga sulong tang ka supporter na mari ikong flora i baladon hapo kiseng i kamte bon ke nga long tang ka convert te nga support te nangilayawan ng te na po bang lo kat bangidak ya syong ka train ngi kren ngi discuss ya kito ki kam ki bangi yo ngong la experience nang te ikong florai ong kumlo kumtamo ni ki ken thai la ka jong kilai mukhra la ka jong kilong thamai la ka jong ki apasilo la ka jong kumta te ka bahi ba ngenya palong ka wai kata kan long ka senjuk tengin khamya khlain ka balang kan khlain ni kiken thengin khlain ban ngin la ban khamya rab ya kabalang te nang ta ken ka sasdang kata ka jingya long meeting dongi but nga ai ngo ye comedy bam kwai him lei iba ni involve na mal bay long bre ba start ni involve i ban yarap ya ka constitution ka banen ko tang kine kitin kanjat nga ay ngo epi bat nga dap da ka jong kemen bani i bakala yar hadukat ne ngielong tang nasor hadin padeng satada sa jowa sa nong ton sa nong po te ngilele ruban penpar sa kineki state ki bahajan kum Mizoram Nagaland tang baka don no ka language problem tengi syam jeng tang bangilayu invite yeki makin wan atan ka sunjok khoblai shibon lepi ba long balakar khu mapi ki kenthei ki samla badan hakani gebenta badan hakani kapor ba phidang yo ban sngap ya ka kantien na kitu ki nong seng ya kane ka senjuk ya ro you try ngidon saar ngut kiri rang ba ki berkershan rat ba ya kane ka senjuk bakalalong menta hadu kumne namar ka jing tray jongki ikong klin badwar ibadai i ex-president Jong Kalaim Kra. Haduk menta kini kisngi ngayo i ka jing klaim kemet ka bor jing perkat kadang traikam bat syempang bat idang la ban penya i kikam habangia kendu lang. Ila long ka ketika mon ketika diang ya ka parish bat kumju hapo Archbishop's house bat kiwai kikam. Ila retire na secretariat kum i under secretary to the CM's office house name Arhajar Saw. Ila joinnya ka sengkan thai hau Arhajar Saw. Ila long i president
nado ka arhajar shipo hado arhajar po arpuway lada idon ngi khot ye I ngi don ijing ai ngobha lada im don ngi duai na kabanta jong I bat ngan ngin sapan poy ya kane ka jing le ngobha jong I shapi thap ti lang nan tai kong klen badwar ikong kil kiora ibahan rew idei iwei iri rangba balano senyang da ka bor met jong I ha kane ka jing roi bat ka jing he jong ka seng iladei I president iladei ilong kume barangba ka jing mo jing perkat na ka mentakan ka seng iladei I president jong ka sinjuk na do ka snam arhajar khat khandai hado arpusan idei namau khar parish iladei idei ru retired Deputy Director Jongka Social Welfare lada ikong kiltiora marbanyang idon hakane kapor ngikot ya I mentangi lapoi syakabakut bat kublai shibun na kamanta ka jing don rengkat bat pi baro ngayang hangni na kabanta kasenjuk Kentay Catholic Shillong Archdiocese. Hakani kapor ngadap dakajing snokmen banyo I bapiadon kat ni lut krui. Hang ni ngapan pau kajing sngongo kabakraw ya oblay try kanrad ubala ayangi kajing nget kajing kermen bat kajing in. Ni pan pau kajing sngongo kum kasenjuk na kabanta I Archbishop ba I jongi wat lada imdon shu hakadayas Nrei ngitip bangiyo kajing kersyan kabarat ba na kabenta kasenjuk na kajing don rengkat jeng I ban penmentai ya kemas bakhoj bat ban sam yang I ya kamet bat kasnam ukris ngapen pau hang ni kajing sngongo ya kiling do kibadon rengkat bat ngi kilong kinong syarai ya kamen sim kajong I kublai shibon ya I parish priest jong alain kra I padar resta malnyang Bat kumjuru ya ikpaman sim jaga senjuk I Father Bresson Paul Rani ki Father ki bawan na ki zone baper ki ikpaman sim jangi ya ka jing don rengkat lem jong pi ban pen celebrate ya kani kamas bakhon ngayang hang niru ban pen pau ka jing sngongo na ka benta ka zone 2 Ka zone 2 ka kentop ya Santali ki parish ka parish Maun Yangla ka parish Upper Shillong ka parish Nong Thamai ka parish Laban bat kumjuru ka parish Laj Umkra ka Laj Umkra ka dei ka parish Kmejungi bat ka jing sngongo ka bakham kraw ka lej syaka Laj Umkra parish namarba ka host ya kanie ka dorbar jungi hapo jongka ki don ki komiti ki baper ki layara met bat mensim ban penbiang ya kani kasngi kum bakalong menta ki komiti ki bapen pet ya ka pandal kamtam ya iba James Nongrum ibalakit kya menta la jan baro si benai ban penbet penbiang ya kani kasngi kajing kublay ka bakraw bat ni duay yo blay bo nang pensay so yaki kam ki jam jong I kumjuru ni penpau kajing sngongo ya ka food committee kine kidei ki ba penbet penbiang ya kajing don kam jong ka met jong baro ki delegates bat kumju jong ki nong tray kam ya ki committee ki ba pet ya ka reception ki committee ki bapet ya ka jing pen bit pen biang na dong sya dong wat la dangam kan mau bat ngam la ban jer kerteng nrei to shim ya kani ka jing ai ku blai kelum na ka senjuk na ka benta ka jing le bha na ka benta ka jing kershan jong pi la ha ka bor met bat kham tam le le ha ka bor men sim ngila yo kat ne ka sngi ka babha ka babayang ka babet do na dong sya dong kadai lengba ka jingkit kya jong iwei pe iwei I member I balawan ban ai kti ka diang kti kamon kam tam ha ki jing duai novena ki bakila pen pau menta la katto kat ni benai ka jing pen kre ha ka tridum bat ki wei ki jing duai ki bahari ki bangim la bantim
Hendrai baro kani ni ai ka jingaro ya ublei trai kan rad ubalaya lum ya lang yangi ki kenthei ban long ki sakhi ban pen priang ya ka kubor babha jung u. Ka jing kublei ka bakarpang ya ka Saint Cecilia Choir pilayar wise ngautenan bat ngangej ka jing pen kre jong piru kalalong ka bajom. Kublei shibun ya iba pet ya ka sound system ngatrai baro nilai long ki bayo snow ya ke ka balasam hakane kamit kaduan dupan leng ba kini ki kor jing pen sawa ka jing kublei ya kini ki ba one shot ya kan nyam ya ka shot tenrai ka cultural program kublei shibun ya pi ya ki sister ki ba pen biang ya ka duan ban pen itanat pen ipo iping ki sister na po Little Flower School Malki Kublei shibun ya ka jing trai shitom jong pi. Kublei shibun ya pi baro ki pa jong blei. But ladang akum klet ya ki dignitaries ki invited guests ki balawan hang ni. La kada ki day nakaliang jong ka sarkar, ni jong ka shnong, ni jong ka balang. Nakabenta ki seng baper badan hakabalang jongi. Ka Catholic Association kinong mikman nakaseng rangba kaseng samla SACYM but yaki seng samla hi baro khon ki bawan ban ai lang ya ka jing yarap bat ka jing don rengkat jengki hakani kasngi kublei shibun ya iwei pe iwei ilong kemi ibalapen poi yala di hakani ka dorbar bakandai jong ka senjuk ki kentei Catholic Shillong Archdiocese Kublei shibun. Kublei shibun kong ban rida General Secretary jengi nakabentai gitu kentin ai kublei jongpi. Sashisin kani kalong kajing kerpan ba pin sngo bha ban yaisha bat shong shwai ki jaka jongpi lepi pek bha ya kani ka program jengi men step kan kut hadu khat architeng bat mentangi dang don tang cut R.05. Nginang belai bah kapor te wat nam ni kerki banye pet yaisha asipor. Shwa bangin IT ya kani ka program haka zone 2 kani ka long ka jingpen bena. Mar sendep kani ka program nang ni baro ki delegate sebat ki bela syak khot sngo ba invitees kin hiar sepo Divine Savior School na kabenta ka jingya bam jalang. Dan ngin sedang ya ka session ka baar hakapor shibaji shiteng ka jingkren halor ka team da i spiritual director jogi joka senjuk i Father Bresen Paul Rani but en che ya kani ka session de kong Adeline Marbo na zone 8 hadin kani hakapor laibaje kandon ke jingmani sacrament hakaba endon lang i parish priest but ESD jongi ngin penkut da ka bangin shim ya ka resolution ka ktien MC jongi na ka banta usnem arpo honreu but ka bakaddu ka day ka closing ceremony ka jing penhiar lama but ka jing IT ya ka lama sya ka zone ka bansa host ya ka dorbar pelun ka bashipau te menta over to zone 2 kublai shibon. Kublai pi baro sa sisien pat. Dia menta kan ni kijing pen mana ka don gini kuwei. Kidan ki forms na ka menta ki tu bakwa admission, na ka menta ki class 6 hado 10 ha Catholic Women Evening School like Nkra. Na do san baje hado nyo baje janmit. Monday to Friday. Dia kan ni ko por ngasim ya kan ni ka kabuksiar mo hakajing siang mo bangi ngin naka zone 2 ngidan kijing ban kre re kijing ai jongi baret khamtam na kamtai archbishop nei mari archbishop ilale yang atharai ya yakani ka i mementos belapan kre daga zone 2 dengan IT no hai
parish priest jongi Reverend Father Sister Malmiang. So bahagong balimentur banrano ya kitigi mementus nak mentai Archbishop. Ajing hapti bajer. Penang tangin khot bakin banrano ya ki sangot ki Father. Ngakhot ya ESD jong kasenjuk ki Kintai Catholic Shillong Archdiocese I Reverend Father Bresson Paul Rani ba in sobhaban ai ki Father ijing ai jongi ibaret nakasun tu. Lakarpat yaki Reverend Father Barro wan don lengkat badi spiritual director khmat. Nangta ni khot bentai President Secretary jong kasenjuk ki Kintai Catholic Shillong Archdiocese ban khmat. Banangta I Vice President jong ka CCWI ikong Rose Alba Bina Kriem ban khmat. Kublai Shibon Father. Agar padi pada Bresson Paul subhaban dan kat bani suan ni. Adin kini ni khot yaki President but Secretary jong ki Prateli Gizon. President but ki Secretary jong Prateli Gizon. Soba banwan syahmat, ham kloy soba. Hadin ke dia pan, ni khot ya I Madam Rosette Kurba, ibadai I DC jangka East Khasi Hills District. So ba ayun sa pati se nyero kini kinong yalam jeng zones jeng ba ka jeng don jeng ti mong idan kan itai ki kam jeng kan baki ayun sa pati ka bajur naman ta jeng ki Tinang ta sa kaway naman tayo secretary jong zone 8 so babon mara syahmat. Di mentang khot I Madam Rosette Kurba ibadai I DC jongka East Khasi Hills District kublai ya pikong kumjo ngakal pad iba Roni Wilingdo ibadai MLA to the government of Meghalaya ikot sukai piba sakman nang tai kong obitariang
Nang ta Sister Little Flower School. Iba James, member jang PPC, Iba James Sinong Room. Iba Stephen Lanong, member jang PPC. Ikong obi tayang. Ay, jang chok ti betul. Nam tajang i. Iba Ronnie V. Lengdoy, MLA to the government of Migaya. Leisibun ba? Sister Jang Little Flower School. Iba James, member Jang PPC, Iba James Nong Room. Ba Stephen Lanong, member Jang PPC. Nang tayo President Kesengrang Ba Lain Krap Parish. I-President yung ngasang Rangba, I-President yung ngasang Samya, I-President yung ngasang Kintay, lahat yung krap parish. So, wawan sa kaman. Nang tayo ikong pres kanayot, ba't ikong Audrey Sena. So, wawan sa kaman. I-President yung ka Sengkentay Parish kong Lydia Bay. I-Audrey Sena, bali kong Pres Kanayor. Kubless po ni Father. Baro ki choir, ki bade ki traffic, but ki do baro ki ba de ki volunteers so ba balik support. Nak menta ke jing pamja. But ki delegates baro so ba balik support nak menta jing pamja mo.